Ole zan in chu WhatsApp manga phone mung tu ti ere dan le thil thar omte kan zero ho in kan en ho do ani ole mas sapera chuan kan WhatsApp kan open anga ta hian thil an ziak phei trau zela ma khan hei tuna ton pathum chi om ta status le phone call chat ti hi om ta hei ti hian mo tian om ta me nom ta em ma hei ti chunin kan plus lenga thil thar lutuk ta hi chun om lem lawa ti chuanin three line nine kan lutang ti chunin setting a hen kan lut anga ti chuanin ta in kan lut anga today ti a hian hei englo kha zia thei to enga mo kha atlan tru thei to ni hei ti chuanin aba khi tu la pa ngai viwa thil thar em om lawa abak ang kha chu ti chuanin storage and data tian kan lut anga tingan enanga hei network uses tingan lut lang hei an enula 4.5 GB lai om to hei hi hei media ti te ei media hi tam pera ma sei spo ai status po hetiang ho khan ati muang ve theini phone khamo ati chak lo ve theya chu wang chuan he taing kan lutang a reset ti a hian ta hian hei hi kan reset ang ti khan ti hian ka phone chu khoi anuam le ta em a ti chu ne a thren chu net pack a hack thin in ti na chan loi kha chu hei when uses mobile data in lutanga hei hi photo amo a video amo hian alo in khoi alo in tik thina kha mi in off ka nga chuan in data te po a hack lo zok ang ole khati khania te chuanin thil thar hi ei pakhat thi omla plus in kan lut lenga hei et account na in kan lut lenga ti chuanin sim kan sim pakhat zo khan WhatsApp ka kan sim bele theini kan kha ni chuan kan bek le hlek anga ti chuanin Play Store khan in an lut anga Play Store khan in an lut anga WhatsApp ti khan chuang WhatsApp ti in chutno khan in update anga hei edu update ala om lawa ti chuanin thil thar om le dona he tinglai dot bula hian hei live vela hian kan profile lem kham tonga atang khan setting lu ngai kher lo khan atang hin all sam tain alut the ase ke chu ala om lawa ti kha toi te in kan soi velani chu ole khati zong kha azanina kan ti thei chu ni in zawain amang tha mo tuivek ole